العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari naisab kita niyo zaman na to ini mga kakasi palanggungan na kama Islam at yari isab nain guru mulia min magpa ini patumtum kato taniyo sin mapatut na to ng apag-akam ni siya ala din rubay itukbal ko na siya kato taniyo wayro na Abdul Rahman at itfadal siya datu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasisin Allah Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Umatod na isab kami ganap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu harin diin nasadya inabutan sin suara ini. Adapun in ganap pangadjian hiatud namo maun pahadarat sing kamu ayat ikakai mantag upan hasuratul hajj. Di ayat ini mga kakasisin Allah Ta'ala yahati sin Allah subhanahu wa ta'ala kanabihan aula na hanabihan rasul kay napusan insa barang si manusia. Uno impihati sin Allah Ta'ala anaraak niya Nabi Iwan Rasul pakataan manusia lasasin Allah Ta'ala kanila
In sa barang piyapanjari si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan niya sagawa nakabidda in lasasin Allah ta'ala anak po Adam. Aula na piyabidda sin Allah ta'ala in lasaniya mga bariman usog iwan bariman babae. Pamahabbatullahi l-insan ni'matun kubra. In lasasin Allah subhanahu wa ta'ala pasabarang manusia nikmat sa lagu-lagu. Masdarun saada. Puunan iban sumbuhan sin kasanyangan. Kasanyangan dunya, aula-aula na kasanyangan adlaw akhirat. Wayroon mabaya manusia. Malaing kaning kabayaan nila kasanyangan. Mga anak po, ang kasanyangan yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala ay ipon niya sa plag tumagawa in nakatayma da amura im mga bariman usog iban bariman babay. Tanguan taniw mga anak po impalman sin Allah ta'ala rihayatin. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Kaya ingatan si mga sila. Yanugharaan sin Allah ta'ala panghati. Yakin halawm sin daghal nila. Gawut halawm sin atay nila. In ilmu. Yanughara kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Annahul haqqu min rabbik. Kabunnal tuud. Ini yan matandang Allah ta'ala. Puno yan mga anak po. Al-Quranul Karim. Ilmu day nga Tuhan marikato taniw. Kaya pahinduan kita niwa kahinapusan Nabi wan Rasul. In ilmu halawm sing Quran. In ilmu yan huwal haq. Ilmu kasabunnalan, panghati kasabunnalan. Apabila ilmu kasabunnalan, panghati kasabunnalan, malayo kau, iwan tangkisan mo, ing kahalubiluhan, biyak na sinji matuha masanatuin, halubilu. Annahul haqqu min rabbik. Sabunnal-bunnal tuding Quran yan. Amin piatulun sin Allah Ta'ala pajunjungan alaihi salatu wassalam. Bunnal. La syakka fi alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. In kitab Quran yan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala in halawm niya yan. Daing tumagna suratul Fatiha. Inapusan niya suratun Nas. La raiba fi way kabakan muhalawm niya yan magduwarwa kaw ibang maghawal-hawal kaw. Annahul haq. Sabunnal-bunnal tuud ka sa bunnalan. In bariman usug iban bariman babae yakin sila. Way pagsaksak nila. Way pagduarwa nila, aparman,
sinallahu subhanahu wa ta'ala amin hindo kanila sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Wa yu'minu bih, piharat saya nila kata. Piharat saya nila man kataan, patuhbita lahu qulubuhum. Nagpatiko po inatay nila. Nagmalilla inatay nila, pakain. Allahu subhanahu wa ta'ala. Piyataaluk nila, inatay nila pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, ingulalan kanila, hakatan pag-ibadat nila, awla-awla halawm sambahayang, allazina hum fi salatihim khashi'un. Yung mga sila yan, bariman usug, iwan bariman babae, nagpapatiko po inatay nila alawm sambahayang tumajalli pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngayon tayad to, sabab ka na alawm sin sambahayang nag-alop inipuniwan tagipon. Sabab ka na alawm sin sambahayang naghilalaungan aun piangayu aun dihil inipon iwan sin tagipon. Mga anak ka po, patukhbita lahu qulubuhum, nagpatiko po in pangatayan nila hakatan pardaakan wajib iwan sunnah. Nabiya man haddu wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Bukunin atay nila buta. Bukunin mata nila buta. Ayat kaywanan, la ta'mal absar. Wala na buta yung pangatud nila, walakin ta'mal kulub allati fis sudur. Kumagawa, nabuta yung pangatayan nila, amin niyaw na laong sinjantong nila. Mga anak ka po, imbar iman way, wala da nabuta yung pangatud nila, wala da nabuta yung pangatayan nila. May tayad to, bayo minubi, piarat saya nila hindi nga Tuhan, iagad nila hindi nga Allah Ta'ala, i'tikadan, fi'lan, wa amala. I'tikad, halapan, iwan hahinang simpito ang gauta dara. Nah. Inna Allah wa inna Allah iwan sa bunnal tu din Allah Ta'ala siya rin Tuhan tunggal. Magbabaya-baya lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Hidayatan niya, tunyukan niya, in pangatayan si mga bariman usug, iwan bariman babae, ila siratim mustaqim, paran kasabunnalan, paran mabuntol, amin ikadawhat nila, sin tutong basan dunya, iwan tutong basan adlaw akhirat, amin ikadawhat nila, sin kasanyangan dunya, iwan kasanyangan kakkal hadlaw wanakana. Mga anak ka po, amo yan, imbiyay ta sin Allah Ta'ala, sipat sin mga bariman. Tunyukan sin Allah Ta'ala natay nila, hidayatan sin Allah Ta'ala natay nila, paraan mabuntun. Dahil nga sabab yan, mabuntulin atay nila, mabuntulin suara nila, mabuntulin hinang nila. May tayad do. Haayat duwaing, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Wa man yu'min billah hisyusyuin matan namarat siya patuhan iagad nin atulan pag-iman hindu sin kanabihan ibang karasulan aula-aula na yung kahinapusan nabi ibang rasul wa man yu'min billah hisyusyuin nagparat siya munal pa Allah Ta'ala yahdi kalbahu hidayatan sinallahu ta'ala yung pangatayan niya. May tayad to pangatayan, mahallu nazarillah. Mahallu niya wa mahallu li'tikad. Hidayatan sinallahu ta'ala yung pangatayan niya. May tayad to, sabab amuin aturun sintuan inatay ni. May tayad to, amuin bubutangan sinitika dinatay niya. May tapayad to, amuin butangan sinyakin halawang pangatayan niya. Amuin butangan sinikhlas. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo pag-iman sa bunal. Kuno pende ita sinallahu subhanahu wa ta'ala pabihudahum iktadi. Amin hapamandu iagaran sin mga sila nakauna iagad nila yung panghindu sin nabi nila iwan sin rasul nila singurin niyo yadto. Mayta amu yadto indan pakasabunnalan. Wilayatullah kalasahan kau sintuhan, wanu suratihi tabangun kau sintuhan, wadifaan anhu iwan prutikan kau ringakatan kamumulahan dunya, iwan kamumulahan akhirat. Di nakakausan sintao, prutikan palihalao, imbaran niya, impamili niya, inhula niya. May tayad to, wala doonin pag-iman sa bunal. Wala doonin pangakad sa bunal, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, miyakad man sila pamando. Tiunyukan nila, inatay nila, patutunyuk kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayat dugaing. Wabashiril ladina aman. Palman si mahasut si mahatinggi, pakuya ka im mga sila yan. Aun tao nagpakuyag kay mo, kuyakan kaw, sa saat da. Pabila kaw kiuyakan, sin tao nagpakuyag kay mo, kal na aung kakuyakan, lawin dayaw, sin kakuyakan ding atuan. Imbar iman, timay magtuising kakuyaran ini. Imbukon bar iman, way ralong nananamunta. Mabaya magtuwi sarap haygad simud. Mabaya magtuwi sarap halaway. Mabaya magtuwi sarap hagunggungan. Imbar iman, bukon bihad duragbo. Lajjatut ta'ah. Lajjatul ibadah, lajjatul munaja. Sarap sin pagtaat. Yung kakuyakan nila. Dahil nga sabab yan yung katan wajib, di nila absinan. Masusa sila, bang sila rin makatunay siniwajib kanila sinallahu ta'ala sabab ahabbuhullah. Isyusyun tao timunay siniwajib kanya sintuhan, siya impuntukan kalasahan sintuhan. Mabarakatin sayul kaya unniya, mabarakatin lamay kaya unniya, mabarakatin inuman niya, mayta, dumuwa akan niya. Inom niya iwansing kaya unniya rumuwa akan niya, plus parumuwa pa siya.
Kita ayan mga tuan. Na, firman sinallahu ta'ala, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Panabi kay napusan, pakuyaga mga sila bariman. Bariman usugi bang bariman babae. Uning kakuyagan yan. Karena iarad nila yung pag-iman sa bunal. Amanu lahadil ladhina amanu ila siratim mustaqim. Karena iarad nila yung tunyok kanila paraan mabuntun. Na mawanus na raan biyaw. Hindi aja sambuangan ini na mamatindaan. Harap lang na harap mari. Indan hindo kato tanyusin tuan hambuk da. Kakadtuon kita nyurid tuharan tiwila niya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wala tattabi'u subula pataparraka bikum an sabili. Ay kamu makadsimplano sin syaitan. Ay kamu makadsimpikilan sin tao, may ta mapulak kanat nakamuri di nakaumadto paran tiunyok kay mo sin Tuhan. Amin pangayoon mo halawm sambahayang. Ihdinas siratal mustaqim. Gaitan kau magtuin siratal mustaqim yan, amo na piang hindo sing kanabihan ibang karasulan, amo na imyakad kanila, doon nakauhan ay nakaumutas. Naliling ako nimbaran mo. Bang pila narahan iakad mo. Hambuk na mga tuwan. Ihdinas siratal mustaqim. Kaya nga sababian, inna allaha lahadil ladhina amanu ila siratim mustaqim. Ito mga tuwan. Na iakad nila man. Tunyok sinatay nila. Tunyok sinsuara nila. Tunyok sin pituang gautabaran nila. Wabashiril lazina amanu. Parman sinallahu ta'ala pakuyaga sila yan. Sisi nagbaita, Tuhan. Hauning kakuyagan yan, hadunya. Hauno pa yung kakuyagan yan, hadlaw akhirat. Kaya lupasan in tao kuyag. Kuyagan siya sing kuyag kabayaan niya. Ibang kabayaan nila. Ampay bariman, wala kaya lupasan kuyag. Kimuyag siya hakuyag, kabayaan sin nagdaak kaniya, iwan sin nagbutang sin kuyag, iwan sin kakuyagan. Na, unang kakuyagan yan, Bashiran wa Najira. Pakuyaga silahay ng marayaw. Ingkuyag sininang marayaw, masanyang sila rihadun niya. Kuyag sininang marayaw, masanyang sila adlaw kana puluha. Najira, pahalli sila. Amin mga rimagad. Kuyag kabayaan na yung kabayan pakayon niya. Kuyag kabayaan nila yung kabayan pakayon nila. Kuyag kita na yung pakayon niya. Bukun kuyag tiwila kanya sintuhan niya. Pahalya sila. Nanasim paghali, aon kamumulahan dumagpak kaniya. Huwag makatampan. Mga Tuhan. Na, wabashiril ladhina amanu wa amilus salihat. Pakuyaga im mga bariman usug, ibang bariman babae. Iban pakuyaga im mga sila nag-amal sin marayaw papaamalan sin Tuhan. Naliling ako no imbaran mo, sindum iban sinadlaw, unin iamalan mo. Sin pangatod mo.
sinsuara mo, simpangdungog mo, sinlima mo, simpito ang gautabaran mo. Pain sila ini, yamalan sin atay, yamalan sin suara, yamalan simpito ang gautabaran. Napakuya ka sila yadto. Inhambuk karayawan, bang nila iyaga dinatulan kabayaan sintuhan inhad pababa hangpu. Inhad pataas, inhambuk 700. Kadi kuno yan. Inhad pababa hangpu karayawan inhambuk. Inhad pataas, inhambuk maka 700. Aum pa, wala na piya ka din umbol. Wallahu wasi'un alim. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Maluaging kawasa sintuhan. Maluaging pagbaya sintuhan. Maluaging dirihilan sintuhan. Makapagbaya siya sin uno-uno kabayaan niya. Ija arada syai'a ay yakula lahu kun payak. Nah, uno yan baita kanila. Dahil sabab yan yung bariman, hapawaita kanila, kiuhan sila hambuk karayawan hang wala sila kelupasan. Kiuhan sila hambuk karayawan maka 700. Kiuhan sila hambuk karayawan lipatun sintuhan. Kamato. Yudha'ifu liman yasha. Kanda siyo sila yan. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Pamanga sila kialasahan sintuhan. Hinda siyo sila yan. Amin mga sila marayaw magtuhan, marayaw magkahi. Naung kay banan, marayaw sadya magtuhan, bukun marayaw magkahi. Naung kay banan, marayaw magkahi, bukun marayaw patuhan. Imbar iman, untukan, marayaw magtuhan, bang marayaw na magtuhan, marayaw na antara nila magkahi. Ayan tuhan. Maita, hangkasalakan sila ila siratim mustaqim. Hangkatunyukan sila, hangkaamal sila. Na, parman sinallahu ta'ala, mga sila yan, inna Allaha yuhibbul muhsinin. Sa bunal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala, kalasahanin mga sila marayaw. Biya din indayaw nila, iharad nila yung kabayaan sintuhan. Amin hiyatud mo kanila sinabi nila. Iwan sin Rasul nila, sallallahu alaihi wasallam. Mga anak ka po, magkakunahan kitan. Uno pa, inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatakhirin. Sa bunal to din Allah Ta'ala, kalasahan niya, mga ipon niya, bariman usugiwan bariman babay, maita, nangangayo kaampunan. Sindumiwan sinadlaw. Imbukon bariman, suway na mga tumulak. Tumulak ka kulong niya, magparwa kita salamat. Magpun-pun kita nulong na magsugsug taubat. Bariman usugiwan bariman babay. Nangangayo kaampunan halapal. Nangangayo kaampunan hahinang. Nangangayo kaampunan haytikad. Doon iwan sinadlaw. Dahil nga sabab, tiyawag sila sintuan. Tubu ilallahi jami'a. Pangayo kamu kaampunan patuhan magsama-sama. Dahil nga sabab yan,
Tiutum-tum simbar imanin janji kanila sintuhan. Tiutum-tum simbar iman inbaita kanila sintuhan. Inbaita sintuhan kanila. Kalasahanin nangangayo kaampunan. Aswara. Iwan. Puno pa yung kalasahan sintuhan. Wa yuhibbul mutatahirin. Iwan kalasahan niya yung mga tao masub. Iwan masuwa ko pamakun magkaon. Harwa. Magsutsi kinjasad. Iwan magsutsi sin pangatayan at tawa niya walihan. Dahil nga sa babiyan, imbar iman, laom pakuha, bago sa jari magkaraan. Misan imbadyo niya ukay-ukay. Bagura. Tayan mga tuwan. Na, tiutum-tum simbar iman, aun janji niya patuhan. Aula-aula tiutum-tum niya, aun janji sintuhan kaniya. Dahil nga mga janji kaniya sintuhan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah subhanahu wa ta'ala tanda sinlasan niya. Di niya siksaon. Sa lugay sinipon niya yaon nangangayo kaampunan. Diya jakan hibli si mangayo kaampunan ay nakulong na mangayo. Bata pa kaw. Pagparul na akaw. Nakusog pembaran mo. Hati niya subay na way nakusog. Ayan mga tuwan. Janji sin Allah Ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sila siksaun sin Allah Ta'ala. Sa lugay nila nangangayo kaampunan. Maaf. Ay kaumutas din ang kabayaan sintuhan. Mutasin na yung kabayaan mo antara mo bang sinpagkay mo. Ayaw mo sadya mutasin kabayaan sintuhan. Naita, yain magbabaya-baya kay mo. Ibang sing kabayaan mo. Ay ikaw magbaya sing kabayaan mo. Kaun sa pagbaya kabayaan sing nagpapanjari kay mo. Hikarwa janji sin Allah Ta'ala. Fajkuruni ajkurukum. Panumtum kamu patuhan. Na apabila kamu nanumtum patuhan, intumtum niyo hambuhuk, patuurong sintuhan. Intumtum mo tiyo-tiyo, patuurong sintuhan. Intumtum mo sibi-sibi, palagdoon sintuhan. Wala zikrullahi akbar. Intumtum sintuhan kay mo malaggo, dahil sintumtum mo kaniya. Yawag kau sintuhan, ya ayyuhallazina amanu, uzkurullaha zikran kasira. Ya kau beriman, kata orang pagkikip. Kung tiyo-tiyo, ipapatao din pagkikip mo pa tuwan. Uzkurullaha zikran kasira. Wasabbihuhu bukratan wa asin. Pamudji kau patuhan, sindumi bang sinaglaw, kung ka magpudji timbaran mo. Kung mapinansan, kung marayaw ako, ako'y maingat, ako'y pandang bastar. Sabuton mo, kawasasin to. Sabuton mo, karayawan, baitasin to. Ito magbaitasin ka. Angin ang taka, angin ang riya, angin ang suha. Na, janji sin Allah Ta'ala, Fajkuruni, tumtuman niyo ako. Panumtum ka mukha ako, mga ipon ko.
Azkurukum. Lawin tumtum ko kani. Hindi magkagunahan Tuhan karayawan din kato. Kita niyo magkagunahan dayaw rin nga Tuhan. Nabangin tumtum mo, pakalasahan mo, manusia. Sumanyang ka, rumayang parasahan mo. Labing sanyang kabuhi mo iwan kamatay mo. Pabila ka nanumtum. Pamahasot si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayan mga Tuhan. Janji hikatu. Kiutumtum simbar iman. La in syakartum la ajidannakum. Ingkatan pia panjarisin Tuhan aun rizki. Tamagawa. Nagbidda. Aun mataud, aun tiyo-tiyo, aun sarang-sarang. Ingkatan niya to tiyo-tiyo, mataud, diwan sarang-sarang. Sabay sila magsukur pa Tuhan. Pagsukur ha atay. Pagsukur ha suara. Pagsukur ha ina. Lain syakartum. Nabang niyo yan pagsukur. La ajidannakum ganapan namo. Bang kamu yan nagsaw-saw? Bang kamu yan nagtulong-tawang? Bang kamu yan nagulong-ulong? Ganapan na mo. Nabang di. Ipagkupur niyo. Ipagtakabur niyo. Walaing kapartum. Pakayon niyo pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya si Yahudi Ivan Nasara, naggugulal sila kalasahan sin Tuhan, sila na impiagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Wala in syakartum, bang niyo yan piagsukur, bukon piagabbo, bukon piagtakabur, bukon piagkupur, bukon piang laog, bukon piang anyaya. Paman sinallahu ta'ala, ganapan na mo hadunya niyo, ganapan na mo hadlaw akhirat kaniyo. Yan mga Tuhan. Amo aning panindog simbar iman, kawan tagupat ka dyan. Janji ka upat. Upat sadya. Ud'uni astajib lakum. Paman sinallahu ta'ala, pangayo kamu suhud. Pangayo kamu ruwa'a. Ay kamu mangayo kanila yaon. Ay kamu mangayo patao. Ay kamu mangayo pamalaikat. Ay kamu mangayo, pamangabato, pamangakuan yun, ayaw. O doon ni harap niyo patuhan niyo. Hangkan kau na ngayo, uway kay mo. Nawangin na ngayo, uway. Impya ngayo an uway. Pwedeng kagirimihin. Dahil nga sa babyan pa, mansintuan, o doon ni harap niyo marimangayo ka ako. Yari ka ako yung kakukunahan niyo. Wala didtukan kuan, wala didtukan kuan. Why? O doon ni, janji sintuan, pangayo ka mo harap marika ko. Injawab, astajib lakum, taymaun. Nalaw mo rin nga kasi ko, ninangayo ako. Sabiyawi roon. Bukon pangakkalin Tuhan. Innahu la yuklipul mi'at. Tao imangakal. Kakausan sin tawakkalan ng pagkahiniya. Kakausan sin tawakkalan ng baran niya. Kakausan sin tawakkalan ng Tuhan niya. Laungo, dala ka sibi-sibi ko ini. May ta ko iniwerun na uno. Tayong hugi na masasin nabi.
Aun hambuk sahabat, ya Rasulullah. Hindui aku sindua mustajab. Hindi ka to bangon magaji bihiwa kulong niya. Ini dua rid tuingan niya lang na dua mustajab. Nabihan na napagdatong mari dua mustajab yung susulat ka ta. Maluway na ako inilang na nagbasya sindua ini biya way runda. Natayng huwi imbayta sin Nabi pahambok sahabat. Inagisin sahabat ini, ya Rasulullah, hindui aku sindua mustajab. Nabukunin hindu kindabikan niya lapal. Imbita kaniya sin Nabi, ang pamatay main dua mo, atib matamak. Lanuin pagkaon mo. Kunin natin ya, ay ikaw kumaun anyaya, ay ikaw kumaun haram, ay ikaw kumaun sin mangin. Pagkaon ikarwa paginom, ay ikaw minum sin mangi. Na may taong paginom mangi. Mga tuwan, kapag kuning kahawa, inggatas, iban sin mangi, harap sin tao pamangi. Sa pabing gatas, bang siya minum, di siya makadto pataas sin langit, di siya makadto pakabon. Ayan mga tuwan. Nah, atib matamak. Ay sadya kau kumaun sinaram, ay sadya kau minum sinaram. Baju mo. Pamaybay mo. Huwayad tumarayaw kata. Wangyad tumarayaw katantan. Ang pamuiya kading kabayaan sin Allah Ta'ala, Karim, ini kau tau marayaw. Kalasahan kau sin Tuhan, kalasahan kau sin tao, kalasahan kau sin katantan, kalasahan kau sin langit, kalasahan kau sin awawaw sin gumi. Takun mustajabad dawa. Nga sabihan to, taimaun sinallahu subhanahu wa ta'ala in panghindua. Maita, anta karimun indallah. Ikaw na yung tao marayaw antara mo ibansin Tuhan mo. Pabila kau tao marayaw na antara mo ibansin Tuhan mo. Marayaw na kau riyadunya, iwan marayaw na kau hadlaw ka na ka. Na murah-murahan mga anak ka po, miabot na yung waktu. Ius-us na to. Ing kabayaan sin Tuhan, dahil nga mga kabayaan sin Tuhan na panghindua. Upawido amri ilallah. Ayaw sadya kita niyo himinang sin kabayaan na to. Da makad kita niyo kabayaan sin Tuhan. Ang pakitan niyo, mamay patuhan, o Tuhan na mo, itukbal na mo, ingkabuhi na mo, iwan kamatay na mo kayo mo. Patangkisun kita niyo ring hamangi, mangi antara iwan sin syaitan, mangi antara iwan dia dunya, iwan sin sabarang mangi. Patangkisun sin Allah Ta'ala ini pun ya bariman usug iwan bariman babay. Sebab kalasahan niya rin nga dunya, iwan kalasahan niya hadlaw akhirat. Tub-tub na rin to, miabot na isan waktu, murah-murahan, mga anak ka po. Magtaayon kita niyo, harap pasiratal mustaqim, amin piyaghambukan sin nakauna, iwan sin haulihan, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiqa wassadad, wa an yaja'alana hudatan muhtadin, وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون
ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.